Tal flava malo le soifua si mai whaafonga I talafo o le Radio Samoa. Mo atu mai Amerika ma sa sae tonu o li poti au pito rata mai ale CNN wa ta wai le a fia o ele o lo iei le ofisa o Amerika I Dubai I oso pa inga se drone ma salomia mai Iran. O le whamtalanga leo wa whailua mai ma wa ato ai le tolu o ofisa o le malo o Amerika wa tapuni ai lea whaaitua le larangi. Lo manuia umara au whainga renga pe ona whaamaunia le whairau tusi le malo o tele o Marco Rubio, ma wa whaamaunia fwoi le tapunia o ofisa o Amerika I Saudi Arabia, Kuwait ma Lebanona. Wa wa whautua ina fwoi tangata Amerika o lo o iai I isi atu nuu la latane ina ia ngai e se mai. O le whaamtalanga lata mai a Trump o ta wai o isi os whainga fwoi le so I Iran o le a ngai sao I tai o le atu nuu o lo iai nei. Ai te mai pe siria ma le fitsa lau waru se fulu tangata o mariririu I oso whainga Amerika ma Israelu I Iran. I saina, wa whailoile soli po te whaatatau I a saina mana tāperanga na whaia mai le 5 tausanga taruai I le ao awina o le malamalama manisio I tūtau te konolosi e whao ngā I ainga. Pai mai le CNN o le anga iatu le rumana I o le a sira ai le atunu I fua ona whaere e le anga e sui airo la tutamau ainga e me se fwoi ono na tūranga I le larangi. O lo o poto le teminei le whaitau wafe o sui au wai o se whono tanga o lo o whaia nei saina o lo o whailo ai ma mea o le a ave I eila na wha mua I le anga atu I le rumana ai. Whai mai o le a ioi nai fōi ma le 5-year plan, a le atunu pe whapewheo na whaanga ioi le tamau ainga I te tonu leisi se furutu sanga. Whai mai taru mai leisi 5-year plan taluai a saina na whaairu le rua whenua tasi, e tele teimi na whate I aile atunu I misi o mea na tutupu, e a awhiaile soifuanga, e mai se lawa fōi le mata upo e whatatau I tariffs a Amerika na a whia te reai whi whatau inga. E iei sei tū le rei nā ria e ona o iaru I tau, whai mai le ripoti wa vea ma amatanga o le tau mo whai o saina, e wha moe moe iona lava tangata malesi la fia, ai re o le wha moe moe ia Amerika, ma isi pā anga I tūlanga tau te konolosi. I Amerika ma Spain, wa wha leo le fia le presidente o Amerika o Donald Trump, I le atunu o Spain o no lato le wha tangaina, o vai ngā awa Amerika e wha o ngā ona no whanga wha military, e whai atu ai a lato was whainga I a Iran. Ta ua le BBC o le whamtalanga Trump na whaia, wa whairo aile le ngā rurue whaatasiane o Spain ma lato, o no lea whai unga no lato whaia, ma le a whaamuta loe a Amerika tūlanga umatau whaatawa inga au fiai ma Spain. E le o manino la, pe o le a whaatino moni e le whainga maro Trump ia whaatanunga, ai pe o le a whaapewhia foi o na whaatino le tūlanga. Whainoa le BBC wa whaapopo atu ia whaamataranga Trump I le whaale le leo so tanga o iei le teminei le wao tunu e lua. E au fiai fo I maramata upu le muso o Spain e talia ina le whai atu a Trump I pa anga le NATO wa te tau na si itia le tupe whaalu mo le tūtau le puipuinga au lato o tunu. O le whinangaro whaaria o le taitai o Siamani o Frederick Merce I le mata upu le ana ia whaeloai sa whaila na whaamataranga le presidente o Amerika o Spain o se vaenga o le EU po le Unia Europa, mai te tau lava o nao fia Spain I marianga umatau whiwhatawa inga e whaia a le Uni. Australia le whaia onga nei mō mua le awa le Wallabies, Australia Dave Rennie, le ua mō ina le amano le whaia onga mo le All Blacks, I le anga iatu reisi po le langi le lakapi I le tausang fau. O Rennie, ona sulua tausanga o soifua, sa whalaulua lo ia I le so le ave o ia mawhaia onga le aulakapia New Zealand, le All Blacks I le tupao li. E le o whaelua mai le umio lana kon karate I le ripoti le Radio New Zealand, a wa mauti noa o ia leo le a avina le awa le tunu o New Zealand, I le ipo le larangi I ausetaria ia o ke topa, a nga ia November le lua whelua fitu. O Rennie sa whaia onga le Wallabies, mai le lua whelua se fulu le lua whelua tolu, a le whaamalo roile I o I le ipo le larangi le tausanga. Wa suitu langa nei la Rennie I a Scott Robertson, le ana whaamalo lo I se teimi e le imamau atu. Ma le taramuli ma le Pasifika o la tawolo o mata I tuina le tau o le penisini ma le suau o la tau la patai ane le au whaita avale ma tangata uma e uina si itia maua lunga le tau mo le Pasifika I le tau ona o le tau a isa sa e tututonu I le tau o le suau ato fo I ma le kesi.
Wari putia tau fio le whaewe ino le suau umare sapalai e masana no wia le Strait of Hormuz le e le tua oi o Iran ona o le bevese o lo tura i mai ma o i e whaauia nei le 20% o le sapalai o le suau umare kesi e le larolangi a toa. Pai roa lai se sui mai le MST Financial i Sini i le Pasifika i le tau mata le amatua i taunga taha le si i tanga o le aiai i se teimi e le o toe mamau mai au lava ona no fosil fia. Fai mai le lapta inga a fai e le wharangoina le aturanga le teminei e mauti noa e langona i se teimi o le rumanai pe ao o ina amata whai titia le sapalai ma whai titia fo i le suau ma le kesi i atunuu. Tala ia le video Samoa mo le nei aso soifua. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Wa mawhai nei o na whaatau wantu top up le Digicel I lunga o le upenga ta whailangi a le ClickX Pacific. E mawhai fo I o na lafo eise leni I le MyCash a le Digicel I Samoa. Tonga Fiti mawaru atu I le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fo I o na e listalai. Asisiane I le clickx.com e lafo aisau top up a le Digicel. Pe lafo ai fo isau tupe I le MyCash a le Digicel Samoa, Tonga Fiti ma Vanuatu. Morisi whamtalanga vla au le olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. O le porokala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongawitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asiasiane I le upeka ta whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. O le porokala me o le ngā ngaifo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tongawitia o le ngase ngase o le fatu. Ma le ngase ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asiasiane I le upeka ta whailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj. Talofa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu, a wale sui ale ngila ula ule kio. A eva mai ina se fudu 5 iwa kolu. A mo, Radio Samoa, vevela a. Wow, le pongisa, whaapeo na puniti o le la. Wow, le langi, o le timu fo I le muta. O fitilo na muenga, wa tofai, baloi mata. Fitilo fai solo, wa le tawai na loto. Eu sou essa uia, o le vai no lea e te tau mawhaina. Kopu mai e le pauno, le whaamalu lea ua e la ina. Ia whaamali e ina, pau o se mea ua o mawaina. Whaalango mai, I lo utau au e te mapua. Ia, o te whiwhia lava ma le nganga whaaftai e toi whaatalofa ma whaawhiloai. O wholo whaatu, ia, ma le nganga whiwhia tele. Ina ua toi maua fo I le nei lao ma le nei awanoa. Tātou te toi lau lua whesila whaiai I le whaawawina. O le tautua le siu whonga o Samoa, le Radio Samoa, se fulu 5 iwa tolu a mo I Aukilani. Ma le whamo tasi o ono, tesi ma le tasi I apia. Ma Samoa atoa.
Fatalo fatu mo le nganga whaalwalo. Ma lo le soifu manuia, ma le langi e mama. Fa mui moe sa manuia. Le reitai au fau, e le malei fua mai o le atunu. Ia mai se fo i na ua nganga e le la. Wa oso ane le la. Ia ma ua ala usu le atunu. Ma ala seu sa mo i o na whaiva masani. Nei la fiafi o le ua sfulu midu te wa te ailei tu lai wha. Ta walunga atu i fo i mole au nanga ala fitelenga ia fonga bua. Po le tau wha fo i a seu Manu Francis Ioane. Ia ere mwhaina alu. E no fo mai lava ma te to lua ma ma popo ma no ma ma turi turi i nei. Ai, wha fonga pēr le atu luu le wha ua wina o le tautua. Malo ngalue i lau fitelenga fonga bua. Alo fo i le tau wata i le nei aso. Tali tonu le wha moe moe. Na tali e fo i le atunu i le tele fo i ni au tala pero sa whai ai. Ngāra mea ale pero e akalaka ngaka. Ia e whaftai le anga lei o le atua. Ma eu lava le lofa ma le anga lei o le tātou tapa au sili le langi. Ai maise o le vāvenga na te whaia mo oe ma uma i tātou uma. Na te wha moe oe i le po, ai toe fangu i le tai au fau. O le aso fau e wha au popo i aso lau soifua. Ia mo le ola o le au na whatau waa nei. Lei a tau o sevea, leo lua i alii, pesta ta ma langi. Mulitalo, Al Harrington tu manu vau la vea. Wai o le matu ai ngā le umanta ua tu ia suafa matai. Ia ngā whali di i da i le o whatu ia, on sai. E alu ele kaimi, a se i wha mumu atu nisi i suafa. Ia e wha muri atu pe ata ua lunga ngara tātou pora kalame. Ai le ai, e le wha pea ua o nganga vale ia pe tali tua lima ina fo i lau tau wha alo alo. O lau tau wha alo alo o pale ai. Ia ma wha alo alo mai fo i le tūlanga o suafa ua mawhai o na wha au ngā ina i le ngā ruenga. Ia, vi ia lava le tua i lo nā lofa malo nā anga le lei o awa noa ua whaatino e mwhai ei o na wha wau le tautua o oe ia masiau lava fo i a tinae o oe ia masiau lava fo i whaatolo tolo ia pole ale ngā ruenga o totofi i ai tātou te ngā lulu e ma le wha maoni whaia mea umai lunga le loto mama e fia ia awa pe ana ufai atu ua lava le lua vai aso ua tuana i atu o la unga whaife au sa o whaalong ia ma mea ua avea mamata upu tau ave i a te au mai o e se le sao e la unga whaife au o mea leanga uma e o le loto ia le leilo loto fa mama ia ka mama loto ma le tele o le vivesi o mea ia ma fa leanga ai le va tulanga fa lupe o le nu le va no fo ma le ta Samoa pa ia ma malu fa le malo po i ma malu fa leanga nu ia ai ia ma walunga se vi ingo e mo moli e ana au na feo yo le langi le pai sino le tala le lei ma le ainga sa le vi fa fitai fa no manu fa fitai fo i tatalo ina ia manuia Samoa le ngata io tātou ngata o lo o afifio ma papa au ma lala i lau fanua ma ele o le atunu pele i Samoa ia o Samoa fo i wata ape le lalolangi atoa the international diaspora of our Samoan people all around the world Samoa i New Zealand Samoa i le atu Pasifika Samoa o lo alala i Australia Hawaii le atu Asia le malo tele o Amerika whapena fo i ma Europa Fatalo fatu i lo tau pa ia ma lo tau ma malu whamui moi o lo manu i au tau ainga o tau wo atu i nātu nu e lua mea nā laino na watu sa ilinga malo whai ei le tau tua o le ai tau malele i lo tātu o tunu lua o tau so la atu mo tau la lafi i da o kou musu e vai whara vela visama ai le ai o tala fo i tātu te tali e masua ai fo i le amatanga o le tātou polkalam awa
o isi tala e sao, e wha maalie ma wha talie, ia ai, o wingana o tangata, e tofu wala tangata ia ma le mafuanga wala i ono o atu Israelu, Intia, o Saina, o Japani, le atu Europa ma Amerika, ia, ma lona ngā lua le nei aso, ka mumboe sa mui au tau whaiva le whaua, tū la lata i le manawa wa onga, manawa o ngā ruenga, ma le tū ua wa onga, ia, o le tala lava i mamori atu, ia te utou o le au, ave ta vale lata lata i no fuanga o lo ia ia onga. Ka mona mo le whaiwhai maari e lo sa. Wa ai le saunga le mua o nai whanau i kolosi o mōli o le sawa o lau ta vale. Aua e te nanati. Wa ai whale le i le ngata le soifua saunga le mua o le whanau. Ia whapena fo i oe o lo o i lungo le ala tele. Ia whapea fo i isi tangata ave ta vale. Na mai e lo le leima whamanatu pe i ato. E walawa le vale tasi lungo le awara. E lua lo pe kolu vale. Ia tupu lo ma le wharawe lawe. Ai e mandatua fo i. E le o se au wala alau ko inga. Mortou a inga. O le au wala le malo. Ma tangata lau te le uma. Wha au ngā e tangata uma. E o lava i mea ola. Tele teimi o te whai atu i, matali ele atu nu. Awa ala vea se baile po se pusi po se pato i a te oi lunga le awala. E kauwhinga loka oi, e whailau whamsi ngonga le merenga. Awa, e oa i mea ola. They are part of the public user of the road. E te wangalo i a te oi le merenga, e whamanatu atu. Ina ia e mawhau ma mawha iai. Ta peke le pako le sa vari a himalang koloai. Ia ole te whauwhoi po ole pusi. Ia o mea umana, they are all part of the public users of the road. Public roads, public safety. Ia. Ta ua tele na. Ai wha malo le ngā rurua le nei aso. I la tau sa lausu i ngā ruenga e masani ai. O fisa, whātoanga, whai ngā whaiva, o whaiva o le ngā taifale, o whaiva o le vāte tea i pai late mai la tau. Wa wina whaapitoa fo i le nā to mai, whi awea i ina o le atunu whi talo loa i lunga o le ea. Ia, mawhaiva o le tua sivi po o le tua vau. Whaato anga e pi o na masani ei tātou i Samoa. Ia, o le si vaenga. Ia o i nei, tātou te usu i whalewhaingaru. E usu i potua onga, e usu i ofisa. O matanga ruenga ese le malo, pisinisi tu maoti. Ia male tele lava o ngā ruenga, wai le tofia uma i tātou oni tangata polofesa e o uma, e whai ngā ruenga wha ofisa. Ia oni se fo, ia ngā i mai pe ole nei fo, ia unanga ma le nei tautua ole tau longo i le tātou atunu e ala i whas launga, ia whapena fo ia le autus tala. Ma le au tusi upu, ma le au whalaseio, ma le au wao la whonga. O ngā ruenga o mana sa whai, i le anga whai mai le vai kaimio. A kamu ma apela, amo ma whaasolo mai ai. La e o mai le teimi le nai whai. Ia, la e o wao le au tusi upu, le au tusi tu la whono. The lawmakers, tangata o le pale mene. O le au wao la whonga. A le i o le IRD, Inland Revenue. Ia le na, ia e foi ma le au ai la fonga, o la tōlana e au ma ai la fonga. Le tio le lava tupe fa so le teimi o le talafa tau le tupe ma le pakiti. O vai le ata e mai, a le sunga ia Hans Webster. Ia ma le whaletua le a inga ma le no whaalo mai o i Perth i Western Australia. Ia langa lei lo le e Hans e sa o. E ele au whalaseio, lau whalaseio la, lau tusi upu. Ia pio tangata ia na whale a ngā le tele o mea i le nāwai tau. E o mai la Jesu fo i lana tala inga. O tangata ia na matua tutu, e matua tu i pala Jesu malana ngā ruenga. E o mai le teimile nei. Ona ese au le whae ngoi no lea matanga luenga, ma lea matanga luenga. Ai tātou te maua uma ia, tu ai ngā tangata sa iei le vai taulena. Lea o mai i ona pone, i mani tai au. O lea lewa iei au ese o lātou titles mo le whae ngoi na. In modern terms of the modern era of the world.
i le nei fo i vai tau tau sanga le la fa tu lo ma fa ma malu fo i le tulanga o le tapu inga a fa fianga inga ya me se fo i le la tu fa no no nga manu a wa se manuia o Samoa fa bito le fa talo fa ya te o to ta bam tina mat tu o le tunu a lo le soifu manuia tu asina sina o e na malanga mai Samoa ma manuia le se i fo le a tatou le tatou sit sedi le na AVC le a fe se la valdu sfuma le lua le o toi fa fo i mai le a ya tau a Samoa ia ma ua pale la e ai na i o tatou ta mam tina mat tu o le fitu sfulu tau sanga valu sfulu fa solo tu lava i le valu sfulu mon tupu ma leiva sfulu ia fa talo fa pitoa la i le tatou le tatou maftanga le na faliu nei le la i lona tau o fiafi le maftanga le na ia o lo o la walunga ai le ta inga foi ma fa ton fo la welf te le ngale lu moenga ia po le tofa fo ia tele ai Edwin Puni ia fa pe fo i la tau o na so tau o lo la lango i le ngale wenga ina ia tau tu ina na yo tatu te bamtina ma tu o le fa to atoe ma wo le fa amdianga le fionga ia to filau Esther to filau fa pe na fo i le te mama tua tasi fo i o fetu popula o le mautofono i lona vai tau i le pale mene o Samoa le fionga le aloli pulea i semi pulea i ma le faletu ia sene fa talo fatu le atau severe i lau fionga ma le faletua ia ma le to o tene lava fo i o i latou o lo o li poina le maftanga le nei ta mamtina matutua fa talo fatu fa moe ia o lo manuia o tau ia ma tuli mata i foi ma mata tuina leisi aso ngafua le masino a perida ia la tatou to filwa i foi ma pati le ava fafta ia tu sunga fa fengainga o lo o latou tautuaina foi le maftanga te mamtina matua wa tawa e mai ale upu fola ma le upu fa manuia le upu mai le fiong po ia le tua ia la pati le ava ma tapa i po le taiao momoli ava e pei o na masan ia i le tatu tu maleanga iang o na alo fo le tau maftanga fa alawi loa fo i o nisi o fuanga alu mama wa leo te falongo longo atu o le masino a perila le masino fo e alu wai le soo ale maftanga le te mam tina matutua o le faliu nei le la anga iatu ile tu malo Waikato o ina fa solo tu le Hamilton ma le tu Waikato ia o iai ia le tele fo i o tatou pa anga ma le maftanga fo i te mam tina matua a Samoa ma le Pasifika o lo o lala ma faa mau popo ina ia le nalana o fa longo atu le asunga fuanei ia ua fa leo ai ia le fo i fuanga ta ua tele ia awa ia le fa moe le na mo te matina matutua ia o le ala tatou se awa o le te mawai atu o le so ia e mawhai o na toi whaatino ai ia le tatou polkalame o le malu i fali ia leo wawai atu e iai ia le tatou malo le sunga ia Matt Luatua ia whapea fōi ia le fale tua ia e mele palambo ia se manu po ua ta a lo tau le vaenga lea o le la ia pe ona watu le process po le awala o le utau no mai ia le tamama le tina mai Samoa sau i lona tus folau New Zealand passport ia sau fo i malona seat seni i mana tuala ia a whapela le te sau mai o i lo tus folau New Zealand e te tau ona whaile me ta o le exemption stamp o le exemption stamp le na e mawhai e ono tutongi na o le one way e te sau langa le te sau i lo watunu a whapea fo la e te sau i nei te leo sau e te tawhao walanga e su e vale ia le tele o isi tangato office o le winds ma vanga whapena whapea o le na ona e sau e wha o ngā mailo tus folau ia malo sit seni ia na o se lua i le tolu vai aso e toi fo i le ai
whaafonga le mai o tau o alo ma whanau a mātua nei ina ia mawhai ona o tau malama le iai sau lole to ina malo matua le ai aso tu fai o le tala e tau na fai le ai o le ua mai e no whamau ua mai e no whamau ia ina ia mawhai fo i o na tali whaamrianga le nei atunu ia ma ua uma mai i nei ia le whanau ua le o to e sisi e tau sia le tamama le tina matua i Samoa o le mea ta ua la le na e tau o na ai le tangata fo le malama le process lea na e walau mai la ia lea ia le a tau savea i le telefoni o le o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu a le o le na e te wala au i le telefoni le nei a le telenga ia tele ai o lua tasi o le ono tasi valu ma le o wha lua whafonga lei o le a utoe tu i la tu lava du bera na ono ufsosoni atu le ufsosoni atu foi ia le ai o le atu watu o le telenga ia a fonga bua ia mo nisi ia tātou a whaasirisilanga. Si ayafe oi lo uneola o tia oi so se tai mi leneola le tau no unga le naula ta ua tau tonga le ai se ta si fa aluaina oi le rosa o te malu oi la uma amora. Malanga mai vai do kai le kua ngai e kau kai lau pele se fusi mai o la ngonga o sore kai fale a carvalho fica lai kan lo sa funga mamoi ai vai makai barku ia anga nga mamoi ai le kausa fa pengare mu kele sa mo ka inga mo elo wow ma mora yo la ngonga le ki yo foi so monga lau pele kasi ai a fe o ia you have to shoot for me. Ea o lea ua lua se fulu ma 5 minute wa te ai nei ia leitu la. Fa ai o maua lo fo i male avanoa wa o le vai asole nei o le fo i ele fa poponga o le tatou polkala me fo le o le malu i fale le o mafuta mai ai ia sunga ia mat lua tua ia e pei o le masan iai i le tele fo i o taimi o le lata usanga wa tuana i atu ia e fia le atunu e sila ma mai moa ma fa longo fo o le sunga ia mat lua tua o ia lava lea e fea ngai ia matau aveina le mata upu o mea ne yo insurance mo se fua maloloina o le tangata ma mautinoa o lo iai se tupe o le pui ai o e pe tupu se fa lave ia e fa pena fo i le puinga o mea fale ma mea tortino fa pe na fatalo fatu bet ma lo le soifo bia ia ma lo fo i le tau bata i le de yaso ma lo soifo manguia lo fionga savea aftai lava mo lava noa ni so
Ia, whaafitai fo I ngā ruenga le lei o lo whaatino. Ia, a wā fo ia le pui puia o le tātou atunuu I mata upu tau insurance. Yes. O lea le tā ua tele po pēr whapea. O lea le a tau mawhai e whaise insurance ai nai mai mawha le tonu fo lea o lea ua mawai o le tebi le rei. In other words, how strict is the insurance provider if they find out that there are some existing health conditions that you do have now? Totally. Mohammed, for city surveyor, first and foremost, disclaimer statement, or information only, generic information, let's say advice. Among me may say advice, really mate. And then we set up our meeting. I take you through my full advice process. So, strict kelele te tula fongo le insurance providers, makauli FOE as an insurance advisor, if I nga ue lima koenga insurance providers I use. And so, when I sit down with you and take you through the application, if mga say life insurance, the main one is life insurance. If something happens to you and love happens, maliu, then the life insurance money is to help, pui puilo o langa, like you said, Severe, and pay out to kokongi e ka alafus, may sell funeral, kokongi se e ka alafu, and any bilis, whether it's mogesi, personal loans, and the money is just to fisoswangi to kokongi all those e ka alafus. So, ele polonga elolo ainga that you leave behind with all those debts. And so that's the meaning of life insurance. The only thing is, if everything is okay with your health. So normally, makasi application, the insurance company, ava'ayakuli insurance company, they disclose mailo isingase like maifaku or diabetes or suka maulunga, koko maulunga. So sko ainga ngase like that. Then go popolele insurance company, they're a little bit worried, so they will ring your formai and they will first tell your formai, la formele medical notes ile or mat wow. And then they will check my medical notes. If everything's okay, then they will usually they'll say, go lo client for the life insurance. They might put a loading on the price. They might put the price up a little bit. But if there's too many kele for ingasingase, it's too many ingasingases, that's when they say, sorry, we can't do anything for your client at this time. So if facing a strictly insurance company, as long as you don't have too many of those maikumaus, set is weighing up. And you should be okay. As long as you're not too makua. So usually ngaka le fikusuru lima kausanga. Leka ngaka and under. And other than that, it all depends. It all depends on your health. It all depends ulo kausanga, ula pere ula, ngase mamafa. So it all depends on that. But it's strict. It's strictly insurance company. The kulafongo is quite strict when it comes to life insurance and any other kind of insurance, like trauma insurance as well. Trauma insurance or ma'i kinga like cancers, heart attack, stroke, all those kind of ma'i fast food ma'i, you get a payout if you have a claim. So very taua. Mangai fasili. Malo, vaptai tele. O ia inisi o le tātou tunu ua so ta ia tu fo ia tu e wal tau sanga na se mavai atu nei. Ia le na bata bai tāpol kalame. Tā ua i le insurance le whaalongolongo. Mai ua inisi o ta mamtina matunga a inga fo ipo tangata ta ito tasi, families and individuals that have been in contact with you? Yes, they have been a bit slow, but then it's starting to pick up now. And and so some of them I managed to see them, some of them just inquiries. So it's picking up slowly. Slowly it's picking up. And it's my job to help Fiswangi Samoa, especially Makaupule CDF Upulele life insurance, and so it's starting to pick up now. It's really good. Malia se mandu se tu I fwa I lunga I le telefonia.
Ale Yes. sunga mat lua tua ina ia. Se toi ta umai ale ta numera ma whailo i Yeah, o la ungu mela o le olu a fitu, valu toluiva, tasi fitu, tasi fa. Olu a fiku, valu koluiva, kasi fiku, kasi fa. Alo vaptai. E se taimi no to wava I fola ia lea ua post atu le numera ale sunga ia mat lua tua mai le whara puputonga po le company Advice for Life o lua fitu valu toluiva tasi fitu tasi fa. Ia e mwhai ana e wala awa o I ai. Mawole taimi Yes. te le. E mawhai e no wha malama atoa ia mata upulna. Ia mawhasiri fo I te mana o e te malama atili ai. Awha pia ua lua tau sanga o deferred lau fo I policy. Yeah. O a nisi mea e mawhai o na whatau nu. What other alternatives that life insurance that you can apply for? I must say love me ne yo fa love for le fa Yeah. If the policy is deferred, a mail insurance company, sorry, le mawhainga, whaise life insurance malo client, because o makau kia o kele fo I mai ngasi o le mawhainga kau lia. And so then if that happens, but one may let's say cover the client. They have no cover. Our kill client next week. Let's say money le ainga because would defer the cover for 1 year or 2 years. Look how sanga. So the alternative is looking at accident cover. So if it's deferred, it's accidental death. So the insurance company will give accidental death. LLA. But it only cover per yoki de wala kavale per kupuse accident. It's better than nothing. I suppose. End of the day, at least for the first 2 years, while they pay a deferral period for 2 years, at least you have something on the accidental cover. Liu the accident, e mau kupere ainga. But au ki fa fo se I le mai fa kupere kensa there's no cover for that. It's just accident. Kusama funeral insurance. The same thing as funeral insurance. Decline the life insurance, then apply for the funeral insurance. It's kaulia straight away. But the first 2 years, ele kaulia se pay mengi for the funeral insurance. Maliu in the first 2 years, only for accident. I feel the trauma insurance lenta. I was interested in that. Awa tele tangata wala au mai ai mata apura fa numera na le mat all wa fitu valu toluiva tas fitu tas fa sei toe fa mal mata apura na le trauma insurance makaulia for kaulia le life insurance then there's a good chance kaulia for the trauma insurance but ale kaulia le life insurance then they won't kaulia the trauma. So the trauma insurance fast fulu kolu ko nga mai ngasi mai tumau. Like cancers and heart attacks, strokes, paralyzed, you're in a wheelchair, there's a lot of different mai. So trauma insurance diagnose for mai pass away. So that's trauma insurance, and the money that's paid to you maybe cover 1 year of your kokongi or 2 years worth of your kokongi. So because if you at least you got that kupe in your bank account to help you pay your bills and rent and everything. So that's trauma insurance. It pays out per diagnosed with a mai to mau. But again, it all depends on the kulafong or the criteria. As long as you don't have a lot of mais, then you should be qualified for the trauma. They probably say you can't apply for trauma because it all depends if you're healthy. Life insurance, trauma insurance. Now, family doctor ia pole for mai e failo siaki le taipe o la siaki ma service le ta vale to load fa fonga ba le tenu la warren of fitness how good is that and how important is that? Because just like our kavalis ale faile warren of fitness kavali
ia ele pasi le warrant ma le video e sala ka ko e fa sa le mafanga a ver ka pa le awala because a mo leo ia e sala. So that's the same as our body, our kingo. Ale failure warrant a fitness check. Ele lo ka ko le fale kongu. We don't know. Ngale ai amale ai male anga wenga ai moe, but if we don't go siaki the formai, so it's good to go and check with the formai, get the blood test, test the blood, everything to make sure the kidneys, so once a year, if I warrant a fitness check, that way, you might set for your langa and make sure you don't have any city surprises. And so it's always good to do that, to check with the formai. And also some of the insurance company, if you join, they put you on the wellness program. Wellness program, they give you a free membership to the gym or a cheaper membership to the gym, to the doctors, things. And so I always tell my clients, our clients ka go sa moe e pisi ngalwenga, e ongo le vaveao usu po ngalwenga, so fale le kale le fiku le lava fele tena moe. There's no time for for exercise and things like that. So I always tell them, if you're too busy to out to the gym or go exercise, just walk. Just go to the busameli, back and forth, walk, drink your water. If you do that, you will start to feel better, drop the weights, because you're moving. You're moving all the time. But and then you just move in front of the TV, because our body's not moving. So we're on a fitness check, but we're checking our health. Make sure everything health. And so facility. Alo, vaftai, ya, awai, ese ia tuainga policies, ia vaenga fo ile more tangata. There's a single policy, individual policies, e fo me ta o joint policies fo ile e to lua pe to torupe ia male ainga aso I. Lale se singa umo vaenga nei fatasi ai malau ma vaenga ole wina. Yes, so most of the time, I always encourage your client if I joint policy. I always encourage him if I be policy like a joint ownership, because if I single policy, I really may le uso ku ngange ya e fele claim bu maliu langa loved one, but the kilo insurance company ele se joint ngale single owner if I singa umile wait for the money I mango mele ainga le kupe vavel kupe to pay for the funeral and everything, but because ngale single policy ele se joint if I singa umile wait, then you have to get a mapainga, a will. Sometimes but if you have a joint policy, le claim, fast, 24 hours more the funeral money, in the next day. And so it's our joint policy. Very, very important to have a joint policy over a single policy for ownership. And mawaenga it's our for mawaenga, especially when you have a mokesi and that and kamaiki children trusts mefapenga. It's good to have a mawaenga will to make sure. Exactly. Very important. Malo faafetaitele lava mate o loo iai nisi o au clients o loo ilunga leina. I'm online and they want to congratulate you. So does Selina Siosi ring a bell with you? Oi, Selina, yes, elderly lady, yeah. Whaimai, ia lofa atu le lua polo kalame, ma whaata lofa atu le sunga ia matulu atu ana le ai le lua whaata le nuanga ma le polo kalame o le malu I whale. Ia, le whaia sana policy, ia mana wala au atu ai maulua whaidoai. Yeah, she sends her love and whaamalo to you, Matt.
I'll send her a text. Ia, malo. Whawhetai Ia, whaafititele mo le tātala noanga. A vea Ia. fo le nei awanoa mori atua ile ngang whaafitai, mo le teimi u whaavanoa mai, tā ua le nei polo kalame le whaafongafonga, tā puai mai le atunu, o tā pena iai. Ia, Ia. mo le puipuinga o oe, o lau aseta, o lau o ainga, ia, ma mea tō tino, a mai se po i o lau soifua. Ia, la fuatu i le nai tu tau lunga mai matoe whailo i a lau telefoni a wafso ta inga mare mamalo le atunu. Whawhetai lava. Ia lo telefoni foi olu o fitu, valu tolu iwa, tasi fitu, tasi wha. Ai mole atu le whawhetai ma lo i lo tō mamalu, sa mo i lo tō whafonga i lo pokalame leni a sosavea. Ma lo le whawhetai, ma lo le unsai, ma lo le tapuai, whamanuia le atua tiutu i mawhaiva, o leni aso, ai tatu whaluai fo i le next week or the following week, Nā lo whawhetai tele lava, Manuia le tele o fiafi. whaiva, malene o fiafi, whaasoi ia. Ia le Pas- la, le sunga ia matel wa tua vailan telefoni le da, olu a fitu, valu tolu iwa, tas fitu, tasi wha. Ina ia, maua le awanoa e te vala au iai. Ia, la e, maua le tani e toi whatu langa, ima whatala no ina le sunga mat. I se policy tā ua matala whea ngai ba oe, ai muse o ngase le nā ua mauai oe, le teimile nei, le lei le tā pena pena, pui ai. Ia lou ainga nei te ua e alu favose la vea favose i se tavale tongi favose i se fualosa i lunga o lou manava ma lou fata ai le se mea ku ua ia mami makamaki fatalo fapitoa i si o matutina le fionga ia fortino fa mele a via e sera ia e mese fo i le fionga ia tofilau ia ma tofilau ia ma le ainga ia ma le whamalo le ono sa i tiute mga luenga sa whenga i aile nei aso o le whamaise fo i mo nisi o lo malanga mai o wawa i atu whai asi tō tele o le wala au le atua i le nei vai aso ma le la fo i vai aso sa ta ma fau a fo i le whapea wow o le kilisi masi ma le tausanga fo sa whai i fo i le tātou polkala me mau whai atu ai wa uma le leile kirisi masi ma le tausanga fo. E le to tele le vala aupa ia le tua na whaasolo mai ai. Au whapea. Wanga le leile atua. Wa taufi te isi la na pule. Wa taufi o fi ai. Ia le malanga al maliu ma le oti. Lango lai lo le fia le kirisi masi ma le tausanga fo. O aso fia o le atenu. E umalo lava ia toi whaasolo fo ila ia le. Ai le ai. E o oa i le aso kirivisi masi ma le tausanga fo. Sa whaasoa lava le fina ngalo whaito tasi o le atua. Ia i la tau ua wala au iai ma whaabanawa la tau ngā ruenga. O te wawa i atu. Nisi nei o ta māma tutua sa whia ngai ma le tautua i le atu nuu i le tele o tausanga. Tolu se furu tausanga. Ia o whia ngai ia le company le nei. Ia ma le tūlanga o le whatinoina o tau mawha. Po o le vaenga fu lea o le Paradise Catering. Le Paradise Catering. I le sunga ia lo ia ma le tina foi. Ma le whaletua. Lea la ua whamanawa i le tua ngā ruenga foi i le tama. Ia ina ua siria le fitu se furu tausanga le matua o le soifua. Ai sa whaatino lava le nei ngā ruenga. Mo mori atua i o lo whaanga ma mo onga le lei. O whaamaisenga foi i le ainga alii ia maise foi le le whanau pele ia malatina foi o le ainga. I le tene o nei tausanga sa anga le lei ai ia Samoa. Ngā se senga o tau mawhitanga o whaipoiponga o aso whanau o le usuia o le whono ma le tuua o le malo. Ia ai mai se foi ia le tūlanga o fianga te tele sa whaatino. O su e ngā tupe sa whai. Ia, whapena foi o na mafuta mai ai ia le fionga. I le tama sa tuala. Le fionga ia tuala. Pestan tama langi. Ia whai malo Alan Stowers. O ia o le pule o le tātou company.
ele ngata le Pacific Easy Money Transfer whapea fo le tātou Moana Rentals ia olo au mai ai o na mo onga le lei ma lo whaanga ma wha mai senga ia ma wha mawhana whananga i le tina le ainga no le wala au pa ia le tua i le sunga ia lo ia ma le tele o nei tau sanga sa tau tua ai i lo tātou tano nisi fo i la o le a fia i la u a talanoa ma le iloa a o lo o a fia ai a inga le wala au pa ia le tua ia o langona lava le nā e tas moli atu ai ia wha mai senga ia ma wha ma whanwhananga e lau telenga whonga mua pe o mo mai se avanua o le fionga ia e mele le whaletua ma le tātou polokalame masalo la ua le tuta mai le sā o le fionga le whaletua ia e mele ia ai le telefoni le nā le whaletua ia e mele le mortgage advisor and mortgage broker o ia lea na te whaia whaatalanoanga ma whaletupe su e le whaletupe ma whaia na mou ma i le tupe le e whaia i lau whaatatau po le are toa i ngā whale e te mana o ai a la ua mua whaatanga ma whailo mai e le whaletupe ia o ma whaia na mamori atu se nono ngā tupe e valu se lau wafi valu se lau afe tala ia lela o le telefoni a le whaletua ia e mele palamo le mortgage advisor po le mortgage broker o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o lua fitu valu tolu fitu valu fa valu o la tatou o e mawai foi e se nisi o tatou whaasisilanga ia fo i mai fa wow le au langa ma le tutua le a tau se vea ia male tatou nga ifo o faiva i le nei fo i aso lua O le porokala me o le ngā ifo whaiva malei a taua sa vea i lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngā se ngase o le fatu ma le ngā se ngase o le kanesa i whale ma i e lua i Nandi Masuva i le atulu o fiti asia siane i le upenga tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Se inga uka amilo i au kilangi. Mo koe fōi mai lawa i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea e mau aiso skoi ngā meg ma pa uka awari. A o le mea Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa i aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta awale ma pa utau ngō fie ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitua. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O le porokala me o le ngā ifo whaiva malei a taua sa vea i lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngā se ngase o le fatu ma le ngā se ngase o le kanesa i whale ma i e lua i Nandi Masuva i le atulu o fiti asia siane i le upenga tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Susu i lawa la au
Sala le pungala au matala uau E tio fo i Samoa fai o na tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua so ai nei Samoana Iso ti tau pao le sua malie o le vine ula Ma pau paunga o le lupe lunga o le moso oi pula Pua ina mai lona manongi E aso ua foa ina ile Samoa moni E tio fo i Samoa fai o na tai au Le amatanga o le aso faa popo o le olanga Le tai au nai matani ufea ngai ma le ata Le tala le lei ua soho ai nei Samoana Ia, toi whatalofa fo I maleanganga whaaloalo I le whafonga tāpua I ale atunu. Ia, e mwise fo I le whao wina o le nganga I fo whaiva o le atunu. Sei toi tanga I fo le tā screen na whamamolea siumanu. Ia, wa o te loa. E tā ua tenen ma tā upu lea sa o talanoa atu ai I le teibi ua sola. E winga I le awhio mai ma le malanga mai o tātou ta mam tina matutua o le tunu. Ia, o le tau o le melena. Ia, malama I le process. O le wato tele I tātou. Ua mawhai o nā ngai ba maua le tātou emergency benefit. But o lai whai ngoe le tātou fo lele o le job seeker benefit. Ona o lo tātou whaatali tali pea. Ma tātou whi nau pea. I le mata upu e te tauai o na maua ato o toa le benefiti lea. Pa o le pensiona lea tātou ta mamtina mātutua. E manatua la, o le pensiona ato le nā e lata I le valu se lau iwa se lau tā la I le lua vaiaso. A o le whamurianga le maua I tātou. O le mea mua, e tau nuu mai loa le tamā ma le tina matua. I New Zealand e. O le mea mua lava e te tau o na alu e wa ai lana fo mai. Wa ai la le family doctor a o tau le whanau le nāia ngā I ai. Pei o le ki ma le tatala le nā. O whaamrianga uma ma le tali ina o au tau fesili. O le visolta inga le family doctor a ngā I le officer o lo o whaaso soa ai I o le tūlanga o le tamau a inga o le tunu upo o le work and income support po le Department of Social Development. O ina e te anga I ai pe a mae a ona wa ai lau fo mai. Mea la nei e whaile fo mai. Alu atu loa, ave le tamama le tina I le tau family doctor, le si tala loa. O ia o le tangata si tseni no fo mau I New Zealand, ma o le fo mai lea, o lea o le stala ai, o lau family doctor lea, mo le tina ma le tamama tua. O I fo I le fo mai, e whai umai lava au test, blood test, oxygen in your body. O isi uma test e whatonu le fo mai, e whai uma lava I manatua. O le ale to e tutongi ina se pilia o tau, o tinam tamama tutua o le ua mai I le tusfo lau New Zealand. Male si seni New Zealand. O le talavai, e le to iai se tupe aluai manatua le foi la whai lau card, lau client card lea. Ia, o le ave o oi le whalemai, e le to iai se me to e popole ai.
o le tutongi o le ambulance, o le tutongi o tonga fitinga, o le taunuu i le emergency room, o le tausi ai o oe i le whale mai. Tau mafa, o vaila au tonga fitinga, o mea o mana, o wha manuanga le nao low sit seni. Ia, lea lawa uma le fōmai. Uma le fōmai, wa mai le whaspepa, o le fōmai fōila, e te whisili ai. Wha mole fia maua se wheelchair a si o tinapo, si o tama. Le se mātou tupe. O le fōmai, na te whaia le referral i mea e ta o tangata o service providers. O aila service providers nei, e iai ia tangata, e maua mai ai ia nuna fua. Whata vale le tamama le tina matua. E iai ia whawhita au le tūlai mai. E maota ia wo mai iai tamama tina matua. Ia, ele ai se ramp fo ilele e anga ia ilunga. Ele ai se au wala le lei e mwhaiona tu lei le wheelchair. Mea umane, e whai mai ai le ripoti e le fōmai. E ave i lea tangata, mai ia tangata lātou te whai le mea lea. Ona watu la i leo tangata a whai o le whale tā ele. Po o le potu moe o le tinama le tamā. E mana o mia aina i aini meo au fo i lea pi i ai o rails. O to tonu o le whale tā ele ne i mase se. E mana o mia le nufo le tina e sao whai i ina. Ia po se nufo wha pitoa fo i le mwhai ai. Ona se ei lunga o le bowl fo lea o le whale e se tūlou wha whonga le tunu. E iei fo i le nufua wha pena. Leo o tātou lo uma o tātou o tangata tausi matua o tātou loa me tau na whai i. Wha whaingo fie mea uma mo ta mam tina matua. E se foi la le bowl le titi, e tangata malos. E se foi le bowl ma le nufua wha pitoa. Wa ma whai o na wha tino e mai e se e iei i le ta mam le tina. I le taimi alu ai, i le toilet, tu lau wha whonga le tunu, e mana i le wha a whaingo fio na, a watu le ngangana le na, ua mārama lamba uma i ei Samoa. O le whale tā ele fōila, a whai e te iloa e mase se, e tauna i ei se fola, tā ua e mawhai na nofo, ia mana tua le la watu le nofo le tinae, e wha mālu ai. E tau fola na i eini rails i tutonu o le whale tā ele, e pi i ai le tinae, pe a whai e mawhai o na tū maalu i whafo. Pe a mai fo ila na wheelchair, wā iei ia wheelchair ese. E mawhai o na ave i te tonu o le whale taele. Mea umanei, it's all the doctor's authorization and the doctor's arrangements. If e tu nai ma mawhai o na whasosoan iei i le fo mai, the family doctor to you. Umalola le vaenga le na. Wa umana le stala. Ia, o lea la tātou sauni o lea tātou wō i o. Ile whai le tātou appointment ma le work and income support po le Ministry of Social Development. O inala, e maua mai ai le client number, o le client number le nā. Awa o le mele tu lai mai nei. O le nupi whae te tauona e sau ima mai le tusi whapeo lewa tu ua Samoa. Wa e sau motu i New Zealand. Ina ia mawhai ei o na tāwhia lau benefiti ia po lau pensiona fo le masani o na maua i Samoa. Aia o le process la lewa watu nei. Le ai o i nei e te tau o na maua mua atuai lau client number mo le work and income support po le Ministry of Social Development. Ia na whai mai lola ia le, ia tau pe te wala au le tofa ia tele ai etuan puni. I le o lua tasi, ono tasi valu, o whalua, whafonga, o lua tasi, ono tasi valu, o whalua, o le teitai le nā, o le mawhtanga a toa lava ta mamti nā mātua le, e ui u mātuai ia applications, male au maia, o le tusi mai i le nupi whai Samoa. Ioe. Na le watua nei, o le swafa o le tina, o lona aso whanau, o lana client number leo a mai le MSD po o le work and income support, ua sau e le toi foi i le atunu. Sau sa oa i nā le tusi mai o le emelia le lupi wha, e alu sa oa le work and income support, e mawhaila e so se
so se center lava po fair lava ia le office or le work and income support, they can pick it up, whether it's here in Otara, in Manukau, or wherever. Any suburb, ia office ia le community link po le work and income support services. Ia on the tau wale na o inala o le a matai lo na whasoa mai ia le seleni o le tupele na ai o le taua tātou o le emergency benefit, but really is called the job seekers support. Tu sa voleo la su ini ngā ruenga. Na ona wha ingoa I mo le teimile nei, but really it is the pension. It is, we o le tātou te whaatalitali I le teimi approve mai e le malo man matanga luenga le MST e a lau full pension o le lua vai aso. A se sila lai le tupele nai maua mai I le work and income support I le vai aso. Tolu se lau fast fulu. Whatasi ai o le la fai ai ma lau application. O lau application le la fai. Whaatatau o oe lea o le a whape te nofo se whale o New Zealand. Po le New Zealand Housing Corporation. Lona winga lai le maua ia se sau accommodation supplement. On melna ta o le accommodation supplement. Ia po se tupe fe so soani ai tongi walewa. You're already in the Housing New Zealand property. Ai a whaila te nofo se whale motu le tama maltina matua. E nofo I le whale motu whaatau le whanau. Ia ona whaili o le application mo le accommodation supplement. Le alewing o le melena. Tusa leo le a whai I le matanga ruenga o whale. Ma le MST, Housing New Zealand. O le application le whamole mole. O le no matua leo le ato tongi lo na board e lua se lauta la I le vai aso. Au ke fia poko e la foi e whātua e whai mai. Ia o le mātou tina, e o na whale mo na whanua e tele o na estete I sa mo lea. Whai I ai le tala whaing o fie o le lo matua o sau e no whamau. E le aisa na aseta, e le ini ana whale, e le ini ana whanua, e le aisa na tupe I sa mo o ta ofila na pensione. Wa leo tau iai sesi e tau sia le lo matua I o. Ia, e ui ana o mai o tātou ta mam tina mātua I le seni male tus whalau New Zealand. Ai so e vale lava le telefo I o nisi o te ngata I tono ofisa nei. Mai o le ala nalna e tā ua ai le tala no atu ma whaasino atu le awala. E whaatino ai ma tali atu I teimi o whaatala noanga o mata upu nei. Au e ke oso vale. Mai whapea mai o ia o matina o kaini e stete lai sa mo. Ni ona whale te tele le mafufula ia lana whapatu ngā tupe ma lana savings po lea to ngā e leo lea nganga o le nā o lea tātou te o lea ngā o la fo e whasiri mai tangata nei o ofisa nei ai o tau papoto ma tūtū ai e tali le whasiri su e vale ia le tele o tangata ia la fo e whaile lātou ngā ruenga ia e poto ma e mataala e tali whasili nā. Ia, o nā maila ia lea whapea, mai ia le matanga ruenga le housing, ia le lek, o la whaile accommodation supplement, e te le maua uma a toa le lua se lau o lau board, o le board leo le la tongi ia, po lau rent leo la tongi, a ngā ili tangata e ona, ia le whale, ai, fisoso ni ai. Ia whapopola ia lea, lea vatua a toa le lua se lau tā la ia te oe, a lea vatu na o se lau lua se fulu, na se lau la lua se fulu na, lea ua whapopo I lau tolu se lau wha se fulu, o lau tupe le nai mau le mai aso, o lona winga, ua e tilo, I le wha se lau ono se fulu tā la I le mai aso, e ai maisi fo I vivaenga e mwhai ona whapopo, I ai, ta tātou, ai whai mua mea nā, whai mua mea nā. Ia, o na mawala ia lea, o le tupe le nā mo oe, le tamamatua ma le tinamatua le ta unei o le emergency benefit, but really it is the job seeker support for the elderly. Toi titi a manuia tātou whingau ia lo whai nei. Ina ia wha matuu mai le awanoa atoa, ma lea ia te tau,
e te tau i o nā ngā vaa tangata nei, o wai tasi ale qualification la o lo i ai te mile nei i te tonu o le matanga aluenga o le Ministry of Social Development. You have to be in New Zealand and holding the citizenship for 10 years. E se fulu tausanga te iai te tonu o New Zealand, ma e umia le tusi folau New Zealand, male sitseni New Zealand, mols fulu tausanga. Now, that is the argument right now. O le mātou fi naunga le nao lo whaia nei, male matanga aluenga, o puna oa, ia whape, o le whasoa o manuia, o le tamau a ingo le atunu upo le Ministry of Social Development. O lo whaatali nei, po o se tu la fono e mwhaiei o na suia mai te tonu o le parlemene. Po o se tu la fono, whether it's a piece of legislation from Parliament or a departmental policy change. O mo mai le winga whaamatalanga le na. E whaingo fie pe ana whapea, o na o le sui lava o le policy al matanga aluenga. Whapea na fo i le matanga aluenga o whale. Ya, wawaila, lea o tātou malo. O sili atu le na, lau whase lau ono sfulta la ile vaiaso. Vaiaso umalawa e te maua i le nā tupe. Ai tango lai whaatulanga le whase lau ono sfulu le nā. I le tupe Samoa. Tusa wa e tilo tilo. I le fitu se lau valu se fulu tā la Samoa. I le vaiaso e tas. Au le tupe New Zealand le a whase lau ono sfulu. Ai tango lai whaapopo ia le a fo i lau tupe le maua le vaiaso. O le whase lau tā la pe o le whase lau lua sfulu. But it's up in the 400s. I le whase lau lua sfulu, whase lau tot sfulu. E maifo le lua vaiaso. Wa e i se tupe e valu se lau. Whase fulu pe valu se lau ono sfulu. Whaatustusa le tupe Samoa le nā. I le tupe New Zealand le nā i le tupe Samoa. Wa e tilo tilo. I le afe mon tupu. Po le tasi le afe lua se lau. Mon tupu. I le tupe Samoa. I le lua vaiaso. Ia o Samoa. Ia lai mo lau tolu se lau tā la i le lua vaiaso. Ono se lau tā la. I le pensione fau le atangata mātutua, okai le te leo le nāse le. Nona winga la e boifo leta i le māsina atoa. Whaatele i le whā, i le whā, lu suluono, ta wawele lua, whā, sfulu maleono. Sfulu male valu, tusa e afe valu se lau. Ono sfulu whā tā lai le masina. Afe valu se lau. Ono sfulu whā tā lai le masina. Ia, o se tūlanga le lei tele le nā vaenga. Ola o whai e tuai pēr i a whinaunga nei. Mai o te whaftai e tuai. I le ftelenga tele ai, ia ma le tātou mawhtanga umai ai o lo ngā lue whatasi nei. E se umatangata ma whalapopitonga ma latou me whai. Ai, o le mawhtanga le nei, lea fo ina tutu whatasi lava. O le whono fautua. O le mawhtanga a whaiwhi au, so whatasi. O le ofisa o le konsula, au le malo Samoa, le tama le malo i a whemata. Honorable. His Excellency a whemata palusalua e whapole lua. Ma le mawhutanga la lea a le Pacific Leaders Forum. Nea lo te tai mai ai. E le telenga tele ai Edwin Puni. Ia ma le sunga po le fionfo i le alo li. Ia whpulea i semi whpulea. A o le fono fautua. I le lima tausanga o le tātou whinaunga lea. Lea sa tu la i mai ai tofi lau Ted Stanley, ma unei o le whailau tusi. Lea atau sa vea. Pesta. E sili o na malama i le melea. Ioi. Sili o na malama. Toe whapena foi o na vāwala lata matangata nei. Tai umalawa o pāti wha au puwhai. Lea sa tātou tali malo o iai. Lea ngala na leo no whai atu. Lau whawhia poto ia e o te whai atu ai.
Mau tau manatu o na o tau sa fina wina le mata upu lea. So ia le tala pepelo. Ma o ole lea tunu. O tau wawai fo la iai le mea lea. Olo iai lea nganga. Ina ia fesoso ni atu fo i le mata upu lea. O le free emergency visa. A o le wawai atu lea lea la tatou nofo nei ma whaatalitali. Lea la o tatou maua le whaamnianga lea. A ua uma foi. O na fina wina e le mātou mafutanga le nei. Le mata upu lea i le vao le immigration. Lea la ua au mai ma whaamanuianga. E lua tau sanga. E oa e stamp. Whai le multiple visa for 2 years, 24 months. Ia le wala o tātou tangisa. Ia o te le pole iai. E lango atu foi. A o le au wala e momori ai le kiliva le savali ma le pili lea. It has to become a bill. Now, what I'm talking about, lea la o tau silsila ne iai. Na vea lole fi nunga leo sitseni lea, it became a bill. Na vea lo se pili. O la la mena tupu le pili. There was a member of parliament that sponsored this bill. La le mena iai. Na iai sui e to lua. Na la tu sponsor ia pe lango ina, ma tu sia le pili lea, ma tongi tonu. O le pulo. Ma se i mai ai. A o le mata upula lea i le emergency visa. Ele o whaia whaapili vo lea. O lea nao na ave o se mata upu. Ai ta tau na iai ni sui a whaipule tutolo o le mauta. La tau te fina wina le mata upu lea. O se private members bill. Tu la fono whatu la i ese whaipule tu maoti o le mauta. Whaia si mana marama tele le mea langa lea o tātou levan tātou o mai e whinaunga nei. Ia lea lau o se ese male tofinga o le fonga o le fono whawhautua. Ai se e le tūlanga o tupe. Lea lava fo e te le lo sao male leo e mawhai e o na ngā ioi whaatasi male fono whawhautua. E whasoa ni il mata upule nei. O le whalawe lawe ala i o na au sa i il mata upule. Sa te tau o na hanga i mai isi whalapu patonga nei. E watu le wha malo i le mawhau whaunga na whai ai. Ai ana wha pe tātou te tū whaatasi ma whau whaatasi le sā whalau leo sā mō le mata upule. A tonu e tātou te le talia ina le lua tausanga o le multiple visa. Le anga whafonga Samoa. E lea mawhai o na tātou ai mai i le tūtau matauto e ai malesi. Lale wingo le tala. E le mawhai, lea nau tō whafonga o whatalanoina Winston Peters. Le fionga i le. Iawa wasa mana ia. Whamai, come on now. What do you want? Make up your minds. You can't have the 2 years. Multiple visa, and now you're crying foul. You want the free emergency visa. How would you control that? Tō mana o lua tausanga. Multiple visa. Nā watu fo ia te utou le nā mea. I le lua awhi lua sifun ma le tolu. Nau tango tue loa whai le multiple visa mo le tolu tausanga o lo tina. E o mai le teimi le nei o la lava e valid le nā mea. A leo o toi tamu whai atu toi whailo na tūs whalau New Zealand ona ua talia lon sitseni. La le mea tātou te mana oi. Wa mea nei o mata upu e te tau. Ta upu lau tele, te tau na o mai le vai tele. Ioi. E le whape tua tua, lea tangata maluatu matai na i atu. Lana group malana whaarapu patonga ma o e whai le mea lea. Ia lea lau tātou whaatalitali nei. O le ase tali au mai. O te lalango iai, pe a sa ole au wala, matangata, e wheso tai, tātou te tutu whaatasi, ma u lima whaatasi, tātou te oe momori na maulea, lea la whatu nel temle nei. O whea le mea tau te mana na o iai. Tau te mana na o le free emergency visa so se teimi, pe tau te mana na o le mea na watu mumo ia te utou. O le 2-year multiple visa. E le ma whaio na tātou, o whaia uma mea i e lua le teimi e tasi. O ala sili na Winston Peters ia te au. Savea, au,
So what benefit do we have? Do we get out of this? Now you want the free visa, and now you want the 12 months, the 2-year multiple visa. Fai vale lei mai. O le ale mea tau te whina ngalo e fai. You can't have both. Never fai. Ia. O le mea le tau le tangi a lao ma le tangi sā. Ai le ma fau. I whea ngainga wha vau ma lo ma le tātou maftanga ma le vāndo nofo ma New Zealand. Ai se a e leino o whai atu tala lea. Deango tātou tangata soli tula whono tātou te le tausi whea ngainga. E watu fo le mea o mai ai le tolu masina. A mai fo i tā whawhao ma so solai. Mo le tausi sia le polo inga o whe whaa tāua inga i le vā. O le whaata ua o le whea ngainga. O le whaata ua lofa. Ioi. Ne lalana. Na whaatu na whita leo le tātou o tunu masai. Whea mai e a ma. Ai te le tilo le loto ma le tā ua. O whea ngainga o osi o le malo i lesi malo. A so in tangata sili o na whaata mala i le tau o siusina o le tulafu no tātou. It is us. We are the culprits. Why? We don't keep these promises. We don't keep the law. Tu atu le whaamurianga te is, lai titi mo o tau. Ai le mwhai. Tau tangi atu sisi whaamurianga sili atu. Whawhea, o na mai se whaamurianga lai titi tātou te le mwhai o na tau sia ma na tātou manao. I se whaamurianga te le, yeah, now you see. If I fair na whai in New Zealand, what kind of arrangement that New Zealand does with every other country that is accepted within this scheme? How is it operated? How does it pan out? Awa o le mele mana tuai tātou. Nao na whai mai a free emergency visa whai atu i le ilmalawa lele. Nā lo punga I kongo le valele. I Samoa, e lele mai loa. Le aise police clearance. E whele lei uma mai ma criminals ma tangata whale tonu I o latu. Wha whela na whai. I o le mele o le police report I o and clearance. Nā lo fioso ai alu ma le valele e oso mai e. E o lau soli tu la fono le la o mai e nei. Wha whewhea. How do we deal with this? Ia, alula ia su elau airport tax. Se lau, valus fulta lale me tongi ona e sa wila ia lea. La lale me tau nu mai. Umana tongi lau pasese o e tau nu mai I le Mangele International, Auckland International Airport. How are they going to decide who you are? Because you don't have any details of what. Fa fair control mai. Airlines you. The influx of the Pacific people and Samoans will be overwhelming because this piece of legislation needed discussion and needed a much more thoughtful way, deeper than what we think. Lona whaata waina o le tulafono lea. Ai whawhela pa tau nui ole. Ai whai mai ele I whaamaliaina. O a wala te tau o na whaamaliaina. E stampa ilo visa I le malewa lele. O na tuu. Whaasao loto le o e ma tuu whau o e ma tuu whaatiu tala loa e New Zealand. E o atu le lalo langi I atoa te le nale. Au ki langi ke le ngale. How? How are they going to monitor the system? Elena, walanga o le whinaunga le whai nei. O lai peisi lunga o le mata upu whapea o le whai longa tangata o New Zealand malana tu la fono ia Samoa ma tangata atu motu le Pasifika. That's what it's based on. But it's not based on the credits and the credibility of our relationship with New Zealand itself.
Awa o fatu nei a ula tau ao nei na tātou whinau nei la. Whinau o lava Samoa ia. Ele a awhia i le Pasifika ma istangata. Then we have a point. We do have an argument. Why? Because we do have a treaty of friendship with New Zealand. Tatia e se la isi tunu uia. Iwa, tal saol talana. E le tātou whea ngainga, waumanos, le foi waumano whamtalai nātu, le whea ngainga atoa Samoa, the treaty of friendship, la le me o tātou le oai, e vane vane, ma vase, le tā ua le nā whea ngainga. E le se whea ngainga tonga mai, le se whea ngainga fiti mai, le se whea ngainga tō valu, ma isi uma atu motu o le Pasifika, se i vanga nāla, ia le atu kuki lele ua mana o e o ese atu manusila, ma o e tūtou tas. La ua o ala le atu kuki ia, le la tau pāle mia, o whaiwhea ngainga masaina. Le la ua vāi nei le whangatia, i le vāo niusila, o le atu kuki. Mana o le atu kuki e whai ala la tau visa, o i la tau tusfolau. Au ni toi a iatu i niusila. Ya, le la tātou vāwa ai fo i le nā, whinaunga la tau ia. A o tātou wō nei tau au whai mai ia le Pasifika ma tangata uma. A le utou whaafonga mai nei le onga o le lave o le mataupu. Ia le nā. Au te le tala no atu la ina ia a vea ma awala e wha vai loto ai i le atunu o mai lātou sāla lango iai. Au te whaaftai. I le mawhauwhaunga sai ai. But, o au wala e whaatino ai le mea lea. Au te le lola pe fia tangata sa saini lima i le mata upu lea. A o lea fo i le sao mai. O nā isi atu motu o le Pasifika. I le lātou fo i tāpenanga ina ia lava tangata e saini le mea lea. Mai au te whai atu, o le mata upule nei. E sili ai le tātou si ustai matalia ina, ai lea manu ua ulu le teimi le nei pēo le whinanga le sitsendi lea na whātua nei. Awa o le whano muli ala, ngai whaafonga Samoa, e le whaape tau whailo, tau whai atu stala wala ke le para ai stangata. O manatu nei, o le a whaapipi i mai masuli, mai o te le fefe fo e whaari i so manatu, i le mea tumu ai le atunu nei, ma le vā maisi atunu uia, ai maisi le atunu nei Niusila. Nā e tau te i lo le lei, fia na tātou tali malo, o tu la isa ve le foe e whaari i mea ia, ai o le aso muri o le a whai ele mea lea. Whai mai e wha wau le whinaunga, ave ese suli o tangata ia na manu malo mai. Tara tala le ataua. O au ona le tala muli nantu la i le aso le nā langa sa o ta ia le fono le aso lea. Ma o le upu muri fo le nā sa vea, ka apelo ma le fongo. La tala, o le aso o te le manao. Tātou te toi whinau i ni suli e whapipi i mai le whinaunga. Tātou ai le manu lea e tasi ua ulu. Descendants is another fight, another day. Tātou whaia le mea lea, ua lata mai le taimi, ua ngā ngaifo le la, ua whaliu le la, nā o le fuli o tātou tamam, tumati nā mātua i le pū, tu lau whaafonga le atunu, ma whalala wasi, le ai maseisi e whaiona sao mai, ai ale taimi le nei, le ua mai le lipoti, ua lata i le lua afe o tātou tamam tina mātua. Ua taunu mai, ua maua le tua ngā tupe lea i le vai asu, ua vai fua le fo mai, vai fua lana talo vai. Ta oto fua le fale mai. Tau mafa fua le fale mai. Maua lana wheelchair, maua lana fase lau mon tupu le vai asu. Au le tātou te whinau lava le pensione. Ai ala le tamā ma le tina matua po o le whanau. O lo fio mara malama atili ni ta upule nei. I le process o tātou tamā ma tina matua whaafitai le tua. Walau telefoni a lei atau sa whea. O lua tasi, lua iwa wha, fitu iwa, lua fitu. A leo le nā, para uane le telai ngā tele ai. O lua tasi, o no tasi valu, o wha lua. Tā ua numera nā, tā ua tele numera nā.
ai o la tala le na fa mam la mai le la wa uma nei wa mo le tupe le tamama le tina o le si lo la sanga o le tu ulo i tutonu o le application mo se fale o tangata matua o to se sila ya little by little but it counts and it is worth the try and worth the work that we've put in for the sake of our elderly people. That's all telling now. I told you, sila, yeah. Ya tato fi na unga matei o malo, you know my name, Winston Peters, David Seymour, Christopher Luxon. Ya ma le tōtele, ma parti o Maori. ACT Party. Ja. Al mel nā le no whai atu. Tātou la lango fo I le mea lea, I le mata upu lea, ale tō ina leo Winston Peters. Au te pipi I tele le tō ina lea langwa lewa tau sanga o mātou mafuta. Ai loa le lei. E le fionga ya vavasa maneia, I mātou nei sa la lango atu. Ma tau mawhaia le campaign ma le whinaunga o le panota. Lea na tū lai mai ai le fionga ya Asenati lo le teila. Malama le ya tele ai Edwin Puni. Malama le e le tofa ya tuilangi e Sarah. Tuilangi saipele e Sarah. Malama le ya le a tau savea le tau talatu. Loa na mafuta matangata nei sa o foi o e la lango o le tamaitai o Helen Clark. And Helen Clark knows us personally by the names. Sa o le palemia. Ne foi la o te vavai atu. A whai tātou te manatu o Winston Peters e mou mai e se whamrianga o le mea le mata upulea. A whai fo I ele o iai ia se whasosoani mai a le leipa I le mata upulea. E tau on tanga I masirisila iai lau fionga e le tamaitai whaipule ia le maunga. Ma isi whaipule o le Pasifika le ia I tono le mauta. I le mata upula lea. La le mea lea nga I whai seisi. O routou pa ia mawalunga o sui o le mauta whanuma le palemene o le Pasifika o ananisi e sponsor le mata upulea. Sponsor le mata upulea to become a bill or even write it as a personal private member's bill. Pei ona whaia e le fionga whanana e Fessel Collins ia whapea foi te anau tuiono. Honourable te anau tuiono of the Green Party. O le awala vave na I malo. O le iei o se tangata I tutonu e la lango mai. E mawhai ai o na whawhingo fie. Ia ngā I luma ni mata upule nei. O na o mai leo lau tala noa. I lau toe mata na po. I le sauno anga le fionga. I le li I minsta. Honourable. Moe wha wo. Julius Tafafuna I akui. Minsta o tina mata mai tai. Anga feso tai. Whapea foi. Le tūlanga ole wa ai o le poloketi o le tasi le miliona tala. A me te foi o le na vatau. Ma whaamianga ia o le amata o na fola mai. The government is ready to roll out parts of their manifesto that was mentioned in the campaign. The what? The baby bonus. Yo, mire kari tulo leve vesti e solo risi au fa le lau ia le vale me le se me le malo faia uma talia tu la uli le fionga le palemia file mu le sko fe au le mele na wo le mato folfolato ye le mato na vatau pule mato le taimi le wo mato wo mai tai au e te tai le tunu file mu la ia matau fio fi mai fa ngutu al tau solfanua
La tātou o le malolonga. Se vai tasi fua ati fua mole le uso fofonga mua. Ona tātou o mai lola ia lea. Tau wha longo I tala ma upu le saudoanga ina upa. Ul sunga lufi le fionga le minsta. E whai asi o eli. Le di foi lea. Ea mari monki. Se maia. O lua grandson. O grandchildren. Mai mapan wha mai o lana whana. Upo ona sons. Le uwha mai nei. Vai. O le manatu o lua, tu whau o tau e lau mai, whaamtalanga māta ngā. Ma le tau whai ia I mātou nei, ma whai pule fō. Ele ai ele tu whawuina o tau. Ia la lau mai loa ele minsta. O le malolonga whai mai whau hap.
Ya, toi whatalo whatu fo i le whafonga tāpua i le atunuu i le se fulu 5 minute muli lea o lo totoai nei. Ai, o lea o te ata ina ua utoi e tilo atu i le po ana po. I le sauloanga le fionga i le Minster. Ma o le Minster lea o tina amata maitai. Whapea fo i anga whasotai. Ia, whapea fo i le lufilufina o le tamau ainga. Ai mai se le polo keti lea o le 2 miliona lea ua iei nei. Ai whatūtū la le saunoanga a moe whauowo, Honourable Minister moe whauowo le utou sisi la tune iai. E talavou e la ititi, a o lea e whai iai ia whamtalanga, a tu le epa o sioeli malimong. E la ititi, e tauta la ititi, e le imango le ie, e fau mai i to tonu o le mautafono ma le palemene. A o tau whaafonga la iai, langa o lela o tango e fo ile le
e na ona oto atu se vaenga o le saunoanga. Na toi tata i ilo mafaufa. Fai mai le saunoanga le fionga ile minister. Ula wali i uma ia na whaatala no ina tu le epa malatu tala ia la lafo mai ia te au te tauta lai titi. Ma o fau tonu al palemene. Mai o te lai titi. O te le mal malama i le vana nofo ma le whaia sa o tautua. Whalongo le mai o lua. O esi o eli. Ma o e a fo i a limo. A whaasenga i le tūlanga i e o lua. O lua i leanga nu. Ma le tātou vana nofo o lua o grandson. O grandchildren. Tō wawa ai i upula lafo. Ti ngā le loto ole whaipule ma le fionga le minsta le sunga le flufi. A mātou wōfo i la i o mātou tūlanga wha atua ma tō o atua. E le ise lua pau e te lua ngā i mai fua. I le mātou mata upu wha atua ma tō o lalo ngā fua. O le matua i sao le lei. O le saunoanga. Ai whai mai le tala le minsta. Wai o esi o eli. Ana o whaia ina i le pālota o se whawhawhine lena lua tauwa. O lewa na uwhile mu ma o le tau tala. O se mea masiasi o te le toi fia saufo i lunga. E whai se tala i le atunu. A o eli mong. E tau tala mai na lo wha masiasi tangata. Mata ngā le tu malo. Lima au pae inga i tono le mautafono. Ese pati i te alu whaaleanga mai sauai. Whaaleanga le tautua e sau whaaleanga atuai matule epa male. Male HRPP. Lima pae inga i te le songi i se sui minsta. Pa o se tofinga minsta. O le kapeneta. Tala nale ale tamano. Na toi tatangi ai o utalinga. Ma toi wha manatu mai ai i a te au. Ia tō whinga, ale tupu o buangu tutia. Ina ua so e masa ili po o ai seisi o le aso so o maia. O le tupu ta whai whao Samoa. Aia, nga whapea ai o ai lea o le a au mai. Ai au mai. O lona atali. O tupua fui awa i lili. Na sai ai tu mua atua. Ai o loe sa ili ai ngole tama. O i na sae lau whai ai tu mua. Ma a inga, ma tapa au, ma whale upolu. Ma o i foi, whafonga le lei. Au na o toi wha manatu i a te utou. Le matua sao ele sao doanga le minsta. Le sunga e le flufi. Moe wha wo. Yeah. E tua molinu lea la, o le au tango si pela wha lea tuai. Le sa sanga lau wha i lea le sa ilinga o a inga o le tama o tupua fui awa i lidi. Mai sa o ila ia lea o le saudoanga, a le fionga le minsta i a le filufi, ia moe wha uowo. E tua molinu i whale no tupu, ta tala le lafo morio, o i ta tala le lafo o moe whau, o manuo. O tausi sila la leo a mata na sue a ingo le tama. E tua whale no tupu i le vai niu ta tala le lafo o morio. E tua le vai niu i vai e ta tala le lafo o iuli. E tua le vai i le vai ili. Ona ta tala leo le lafo o moe ono. E tua le to'o o moe ono i sa lani malofisula. Ta tala leo le lafo o foia. Silsila iai. E tua alofisula masalani i le malai i whalefasa. Ta tala la ia lea o le lafo tala o le maangau. E tua
fale fasa I fale toi I sa lua fata. Ta tala la ia lea o le lafo o whaautangia. Wau tau sila la ia. O malae ma to fe tua nai le nā o lalo ngafu o fua male o singa o whea ngainga to o atua. Lei masa mea o whapema I tua I whea I le pā o le tala leo le lafo o tama o le punefu. Ia au lua mwhati alofa po ai nisi. Na o tau sila la mau tau whafonga ia. No mai ei la ia leo a ingo le tama e. Fata mai le tama. Tu pua fui awa I lili. Na so o malona tama o muangutia. Ia le na, ia. Whalongo la I upu ia wa mai o le flufi. I la wali ia. O le vānu nofo na o to. Ma malai fetua nai. Ma to fetua nai. O le saufa inga. O to o lalonga fua ma tua atoa. Ia ale vānu nofo lava. Le ava fata ma le ava tuli ma le vāta puia. Lea o lo tausi ai le mea. Ai a tātou wōlo la e wha ili mea ia. Ia nau tausi le fia lola ia le ese senga. O whale a onga tātou te ta aloai maa o a o mai. Ia, lea la wo whai atu I la woli ia. Ma fau le lei le a o a inga leo a whai mai e le minsta ia te o luama o tau uma ia. Tau te wha mauru lunga mo tau whio soi ma lafo upu le mi ngao I le atunu. Leo wa whata oto atu. Leo winga o le sau noanga. I le vā wha atu ala tau e le se whi au e sisi o la wuli I e le mea lea. Ia le ala le tau ina lea na fasili nei po oi la uli, tofi lau. Lino, oi la uli. Oi tamai titi lea o sau fulu sai le wha vai o Samoa. E iei sona pou. E ale si pou leo la uli. I le sau wha inga atua ma to o lalonga fua. Ta tala le lafo yuli. Ta tala le lafo mo ono. Ia le na. Walava na upu e. E watu tau na wha manatu I laudi ia. O le so ona tala noa I le mele o ia I le malama. O le tato wo. I le malolonga. Mataua lunga atuai. Le tato polo kalame lo nganga I fo whaiva au maia I ate oe. Ma le fia tele. Ono lango sua mai. O le tato whale mai e lua o ngase o le fatu ma le kanesa. Pacific Specialist Health Care and Hospitals, one in Fiji, one in Nandi, and one in Suva. Ile ai male atu nuu o Fiji. A maloa toa ile purenga, Parvish Kuma, le fionga, ia atoa mafuai upolu, tai akui, ia whapefo I le fionga I le tamaitai. Ia luai pou o malo, Christine Finau le atoa. Manuia tele le tātou atunu. Whamangalo se leo, whelua I le aso atai au le whaatawhiti o le nganga I fo whaiva ma le tautua le atua sevea ma le Radio Samoa. Soifua mai manuia. Talofa lava, I'm Wera Nulitia, husband, dad, brother, and personal trainer. Every 90 minutes, heart disease takes one of us. When it does, the effects are felt far and wide. That's why I want to help our Pacifica mothers and fathers become the healthiest version of themselves, not just for them, but for their families. By making small changes, we can all keep our hearts strong for those that need us. Stand strong for your friends, family, and community. Check your heart strength at heartfoundation.org.nz/standstrong. O le porokala me o le nganga I fo whaiva malei a taua savea I lunga o le Radio Samoa. Ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare. Ma le tonga fitia o le ngase o le fatu. Ma le ngase o le kanesa I whale ma I lua I Nandi Masuva. I le atunu o fiti. Asia siane I le upenga tawhailangi. Pacific Specialist Healthcare. psh.com.fj.
Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga uka amilo e au kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau kavar. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta avale ma pau tau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se i tu ai ngā ta avale